Kubor nakaslem jong unong san hima. Usembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong habakren mikilat pathai kubor halor ke jingsnio jong kesurok no Sherpi syaa pashalong ulayat ho ba ka NHI DCL kala pelat ya ka work order hakilai benta ulong ba udan ke jingkermen ba menta ubanai anak ban sedang maramat bat penbahano ya kate kesurok nalor kate kesurok an sa penbaharu ya kesurok syamelim bat kata no Sherpi syaa pashalong kiladap ban ai ya ka syadauki ulayat ho baka NHI DCL kalamang pisa halor kita ikijing maramot surok bat kala IT ya kajing tray. Ngini keren saya ikijing stiu tan surok. Kabanga kesngo baha ba TPP ba ya ka work order la issue. Ka NHI DCL ka khot lightly ki package ka way ka package ka de ka bananu nang ni na po Sherpi hadu hang te ha poslo ha ka bakila ai ka work order ngatrai hauli benai mentang dan bok baka beneng kan pentuju kin sedang no ya kapan repair ya katu slok hadu opslok nata syati syamlim bat ka bakhadu syati syadauki kaban narum prusla syadu syadauki badle ya ka repairing bo lani ban sna bahai ka slok kat kum ka pasai ka badon ta total kan no nga imat pingam tip naman baik ni ende ba khotendar ni ya kan ni naman ngila IT sya ka NHI DCL tiga NHI DCL kala de khot ya ka komong kala de khot ya ka tender bat ru gila alot ya ka jing train tingam dak tip bah kan nu kamu tamolo mangla kenapa ba ya ka amon kamut kat kum ka estimate aga ba gila dengan permen sekarang long